Hey mignonnet, penons et trop arbed. Trugare da veza gagnon bebzul vintin var un choubreis, madar jetelo. Mon aramad a gagné le gouvernement. Mat kenan. C'est-tu kendechel l'arium d'abourmen oralité, coste bro landivicho, à Krigiarium en abaden icho et lokmelar. Agelok melar emañ ar melardit ur stal hag aro startigen d'ar geriaden e meur hag inver, malou douya runan eus pechenet neve anti, a vo o flapat gant tuchan. Adrem a vezaouzeder bern abadenou sonerez melardit et meus pede d'ar srolat feznoz, levet taton d'azeni daoudon, hag ar zon er fleutreuz malo ar gal, a vo assemblez ganin evit flapat. A goude ar zonerez egin betek plouvorn dadi nadine pelen, ent laskerez eo var ar sociologiez, ba poen ekri ganti, setu bali breiz. Salut, dites malou penans mon kon. Ma matri. Mon ramad, trugare da zegemer ar c'hanom er melardit, irio. Da stagay relez kontadin istor a l'erc'hamant. Ze a l'erc'hamant a zo bet krouet gant Margot a Florian, hag a zo renerien hag a go arog ar c'hanom. Krouet do deus ar raktrez gant tudant tiker hag an ezidi lokmelar ive. Ah ya, matre. Setu e pat daou joavez o deus labouret var ar aktresman, evit digor e daouvil naotek. Puger a viz quoi ebe d'ur stal amant? Non ne oa ket ur stal amant war presbytal koz. Ah ya, treus furmet pendaben. Ya, setu. Matre. Treus fermet, mais chomara traoù deus ar presbytal koz da skouer kadorioù pe... Ah ya, setu. Setu. Ya, pli juse. Bah, ya. Ya, kenan. C'hoant o deus bet un roubladze mont d'ober traoal, a goude ruet der jeu, penans e c'hoarvez et an trao. Respontet meus ur gal var aktresou o deus lancet. Ya. Gant va mam, Matre. Sandrine, evit labour amañ a vezan renerez. Ze c'houzo pechenezet an diou. Setu. Matre. Diou perren hag a labour amañ, evit labour amañ bemdez. Mat. Me ar pezo especial eo bezeus diou rener al, hag a oa dija e barz ar aktriz arok. Neuze hor pevar var a actriz. Pevar Nevemañ. a daou a yulvat, hag niom daou a vo amañ bemdez o labourat. Neuze gerstur a l'er amant a zo un bistrot, mais pas que, da la rede. Ar son joa d'ober ur stal e barz ur c'heriadenn bihan hag ar c'hellfe digemer un tamm peptra c'hellom kaout en ur c'heriadenn. Ya. Peptra on eus izom en ur c'heriadenn. Neuze an épicerie, l'er digemer evit an ol da skouer evit ober stalioù, pe son a degou, pe... oui, peptra. Pugur neus stal al ebet e lokmelar. Setu. Ah ya. Arok ebe fet digoret ar melardit, ne oa nitra. Ne oa nitra. Setu. Neuze me revon da re bue en dro da lokmelar. Da gendechel. Setu da gendechel. Ya, setu. Hag klasket vo ober un tamm disanvel, me chom a raio un tamm invel, da la rede kavet vo son a degou, kavet vo... Enfin, tu vo evan ar bonne. Ya. Setu. Hag an dut a blij deo dont en em gavout amant. Ben, ya, dont em gavout, hag ar pez a ro c'hoant ar muad an dud da zon amañ, Ya. e o dreistol ar son a degou. Ah ya. Setu. Matri. Andraze a zechach an dut. Setu. Matri. Daoust takant eus goulet l'er youal a denne da emañ. E l'er al e pen ar bet pe pel ur c'hoaz. Ya, bezeus muoc'h mian, d'amzonch. Bezeus les orties entreoù, hag a zo ar memez Speret. speret, Ya. hag ur skik eo ive, velamañ, hag, setu, un tamm ar memez tra
egedaze. Ils ont tous bet monde avait les tut au de stalio valément évite évite comprendre penons et endro vite évite eskem ganto. Il y a davat à Regenta on est d'avelé les orties pegur ne kepel nous est un memes dud eget amant quoi. Ya. Ton pédant. Ya gole deve pegena bouez ar stalio bianse evit ar rereadennou, unan a zo bet addigore den treo koste kemperle an tolman, setu kelaouaden arzur konanek a oa besave de daouvilugen pa oa ar stal o tigeri. Emin noran ser a daoudjen e oa uronvers en tidiar zao, met daouvleso e o beseret espirez divean ar vourk, dibo sube oa eveit an tiker, prenet de sun ti evet goubir ur stal neve, labour a chom avait dans artisanet, rede au mounet founab avec bout d'igor ben arwar, tout en dafar, a zo arruet dija. Droso important qu'à Regous, ne stie moyen de vendre Geber, bams. C'est-tu Kautun Tuntrao, batalik ici, d'un dravat. Tu vas prendre la bière, Théo, aussi, pour charger, parce que je cherche, on aura besoin. Ça. Leur famille a orin deux arvro a vo e pen ar l'air, tiker an treu a chom peren me mostra, et pchikour argumun ne oatche possible digérer une affaire evelse, un oberaden neus koustet tos rouer 50 000 € gant un anter à subvention, rede au beurrement d'ar famille nevestaliet gouniti bara. Maigret, la nemadut, taillot de. Il renverse, ban épicerie, ban torn, à de zone zib de huèche de cressé. À de nous, bédur vos digor de zul viten. Un tavarn, un espécerez a geur preti en urler ne metchen, urchance avec la cat bue ou endro, entreu. Gwele deve malou e a bouez kenan a ar stalio bianse evit ar rereadennou bian justement. Gwele de meus ez eus ur podat kengo en linen evit chikour ar melardit. Petra ar podat ze. Nous ar podat ze a servicho évident da prena da far kegin nevez dreistol pegur ober ar reon boued. Sais-tu ar pez a zo neve. Sais-tu neveze. Matre. Ar boued. Nous an da far kegin pro a gous keru. Ar podat ze a servicho evez deom d'ober a reberi neve. Ya. Dreistol e barz a levraouek a zo un dra neve evez. Sais-tu levraouek gant bern alerioù intéressant tre hag bevo traoù trodro alerioù evit ar bugale evit an dud gour evit an ol. Nous e c'hoant o poa chanch ne beut traoù memestra a rogerioù damman quoi. Sais-tu ar pal oa chom gant un ostaleri hag a zigemer an ol me kaout traoù neve memestra. Ya, en em lansa rezahe barz un aventur braz, da stagant eus ur skiant prenet var derrel ur stal, servichant dud, digemer aneo. Ya, vel just a baoue meus an oad da labour, labouran e barz ostalerioù, kroget meus gant ar servich, goude meus grit ar bar. Ya. Hag tri vload zo, meus kroget d'ober c'hegin. Hag plijon on bet gant a labourze neus e. Setu a bouez oa vidon kaout ur servich gant boued. Ya. Pegur plijar a din kegina. Hag setu evelze e jinen a vastal. Setu, hag eri oud perchenez. Sais-tu Goremenou. Digor ede ar stal a baoe un nebeut devechou, mais demar reprienti un lit digeri braz a vo dalc'het d'an varnugen a viz meurs petar c'hoar vezo d'an DVC. An DVC o kalz a draoù. Var plasen lak melar gant an eol a gal. Ya pegur sur e vo eol. Ya. Me ya. Ya, just. Bevo boued. Evel just. Ni raio boued, mais bevo tudal ur ober boued, pegur evo bern dud. Sais-tu Son erez. Sais-tu son erez, bevo ur spektakl ive, hag son erez e pat tout an noz vez. Ah bah denou e leiz. Sais-tu. Neus e lavaron d'an ol don amant.
Elok Melar, Melardit, Dannen Varnugen a Vismeurs, hag a edar bloa force penons. Ah, bah, ya. Eh ben, ya. Digore de voix et d'arblois. Matri, trigarivras dit, malou, ken vechal, bern Ilis ou brau a zo vro a porziou Ilis brau ie, bede wa ronan o filma ini sizun. Dreen no rin or vraz e henen gaver e porzili sizun. Le porzilis e vez ta voger tro ar dro, no a goudeze nilis, harnel hag halvar. E tre ar pemzegvet hag an trivarvet kanvet e oa besavet ar percherilis gad ar julodet. Reng paysantet pinvidik hag a brodue lien ou lin, gwerzet e percher landerne pemount roules, kasset davrosaus a davrospagn a bete go choloniou en Amerik. A julodet, en oa be c'hoant ober un dramenag vrao, hag en intran e oa re vrao vid an outro doue. Feiz kre, achan e leiz hag ar zorien donezonet a oa vro. Sant sulio eo patron ar barez, deuet eus kembre ar c'hwervet kanvet, hag a veler amañ e korn ar garnel. Harnel dispar an etid, gad an tout an eskibien. An harnel oa gred, vi lakat tout eskern an dud, pugur an dud, e oa interet da poense en ilis. Setu oa re eskern, setu oa da lakat lod e harnel. E kichen ar zen e kaver an evaledis kiz a faltazius. Morganezet, sarpantet e reven, leonet, ki a kaz. Ken kaera leo diabarz an elis. Pemster naoter zo e sizun, tri e c'heur. An naoter vraz a oa begread en dro da c'hwezek kant deg a triugen. A gleiz dehan e master naoter an dreindet. Hag a ziou, inis an yan. En no o daou, marb a tufo eus traoñen a liger. An etid e oa pel ton betegama a ker e oa goudeze gwelet aneo, mazen. Pez a ziskwez e oa muioc'h a bin vidigez e sizun eget e parechou kichen da poese kredab. Va hore ar men badez ema a stel kosa zo e leon, savet divar skouer pus man er kerian. An or grau oa be savet gad a vammel dalam seitekvet kanvet. Deux d'ar brosaus, pigur oa katoliken, hag meraini neus gred e vrouman, a brema vezan implijet vid an Auvergne, vid sonadeg, vid an intervaj, pez a zo en ilis. Pemzek la so e oa be renevezet an ilis. E doug tri blavez en doa laboure kalz eo an aber munujer e sizun. A kizelet delvenou nevez memmes, an arkitektourez bet e pen a renevezi, a mer sizun. Si tu meive meus bec'hant don betegar melardit hag emont amant e estaj kenta an davarn, l'er m'ave aozet son adegou a Vilverne hag ad kevet meus malo ar gal. Ma don trao malo? Ma da ganit. Ba mon aran e neus ket a glem. Si tu tezo son er fleutreuse, Ya. en ur strolat feznoz an vet levet tatan. Bon, lardin ta, petra dalvez, levet tatan. Aliez ve goulennet an drae. Ah ya, donc ket souezet. Egurion hygiene don eus ur bern a trao du Saint-Vel vid displega an an oze, mais de evit egurion don ara eus ar galeg levet tatan. Setu on eus klaske lakad ur stum brezonek. Ya. Var an og, an tilde ar skrap tout an drae. Si tu veux la levet tatan. Levet tatan, ya. A pius o barz ar strolat-se, neuze. Et barz ar stroladze, zeus Grégoire Pluen et son air accordéon, ça Maxime Chevreau, Ya. son air trombone. Juste à voir, quand vous donne trombone barz ar strolat feznoz, mais meus ket bet levet an drae d'am morsebet. Il y a Raleo, mais Stroladou, vraiment, d'amzon, je me sgoulet daou pe dri gant un trombone, ya. A petras digas un trombone, juste à voir barz ar strolat feznoz. Amant, gant un trombone e heller kaout noten o bout ouzpen, Ya. hag kalz a energiez, vez ket gant kave gant ar tout dans la bin vigi, vraiment, ebe d'ar festounoz.
Ja. Nehe kasara a bern draoù d'amzonj. Le na startigen. Startigen, ya. Hag neus ket ezomp kaout ur guitar boot, genevet. Non, c'est-tu, ya. A penaos peus ret an aoudegez gant Grégoire a Maxime. Et an avezet meus Grégoire da genta d'amzonj. Ja. Grégoire a zo kelener son erez an e Brest. Ya, e skol son erez Brest, ya. A rener ar kreizenon ar zo bop, ya. An ar zo pop e Brest ive. Ya, sais-tu. Hag d'amzonj meus kejet du temps ar vech kenta e Brest, sur a walar e bet ar fest ou noz, quoi. Ja. A Maxime ne ket yon ou tont deus bet ar zon erez en gounel. Non, manket. Don ha kentar eus ar zon erez klasel. Ja. Hag ar jazz ivez. Met ar vech kenta meus kejet du temps oa en ur randi, pa de riboul, sais-tu. A komzet on oa son erez hag a pel var l'er moa kaset ur gaminaden derran vid gouzoun men doaran ober son erez en gounel. Se zo plijus just a-war kaout ur zel un tomik distak deus en den ne ket kustum pedaz an sal, pedaz lao son erez. Ya gureo kalz a draou nevez nehe bar zon erez, ya. Vez ket gwelet a rok hag... Ha setu levet tatan zo ur strolat feznoz ne meken, vid la kalandu daz an sal. Ya, moyen zo seni vez vid konserjou pe travelze, quoi. E ben, chez la omen ton, gant levet tatan, gavoten ar mene, evit ar vech kenta en tele, e balibreiz evet just, setu neuze levet tatan.
Gouchremenu malo de debra gonor reier a c'hont dansal hag kavet evor e fin an abaden gant un ton kassabar antolman. Lardinta malo a boe pegoulz e sonez gant Grégoire a Maxime. Gant ar strolad a vechkenta oa damzonj ur bloaz an terzo. Ya. Krogen meus deiziadou bihan gant Grégoire a raok un daoa de oa. Ya. Fleud gant bost an diaoul. A varler e devet Maxime vit stuma an trio velze. Ya. A Maxime ne ket dans ar ebramaik ne ket deus ar bedman, deus bet ar zon erezen gonel, petra neus sonjet pa neus golet tout an dud o tansal moise. Damzonj oa brao vitan gwelet an dud o tansal ya dans so breiz n'an veket an rae ne brao da velet. A pler peus betro da zeni. An deiziad officiel kentar e oa Honcourt et Plougastel. Il y a Freisnoz. Freisnoz, il y a vida Honcourt, ne en tremplin triolip. Yeah. De der maout gant eon, ne on eus bet deiziadou profet gant a Honcourze. Si tu ar vechkenta oa dur seni, hag o peus go ur betrer. Ya. André nekefal. Nekefal, ya. Hag dre ar gens revadexe, o peus bet deiziadou ben a fin. Setu, ya ne sonnen on eus vid ar festival Yawang et Tiana e oazan. Ya. Et Kemper vid festival Brogarne. Gwalumer Carnet. Gwalumer Carnet, ya. Hag modal e vit Deusta et Brest. Et ar gabusinet, ya. Ya, pez melfeznoz. A marchat bar tavarniou e. Ya, tavarniou, amant meus bet ar chans da zeni Pollards. Pollards. Petra an davarnse. Zezo un davarn mod pub e daoulas. Ya. Il er man me o labourat. Ar piston meus kavet vid seni luze, marteze. Ya, puis an eket da vicher ar zon erez ben a fin. Non, ne ket vid ar poen nan labourat an velta varnour vid ar poen. Pez nekefal. Ya. A daoust hag un deiz benag, puis war, pe fe c'hoant bez a son er a vicher. Me chans, ya. Ze fe ur blijadur, ya. Seni vit beva, nekefal. Nekefal, vel labour. Hag damzonj peus ive ur stroladal. Ya, amant, on lansal ur strolad nevez, kentor e roazon, gant daozenal, fleut, guitar a violons. Gant piou neuze Pablo Mollard ouz ar gitar. Ya, Sylvain Pourtier gant ar violons. Ya. Ze vo lanse de penkentar ar bloavezh. Mais damzonj o peus dija ar clip benag, en linen. Lip zo vont da zo sortiet dia neus ket pel zo. Penaos e an vet, puis da oe mont da velet var internet, eve just. Strand e anno An o ar strolad a zo strand. Ya. Nous ket vont da strandini, puis ur mon o vont da ziskwez dit un diel beden rolen e landi vecho e min la c'hoant pemzeg a triugen evit ur gens rivadek hag a vet les triskel d'or be oa pevar milden, c'est une eze boest an diel gant Véronique Autret.
Marchat peus betro tu sais avec les voûtes moues flour Véronique Gautret gant arstrolat Gualarn puis il doit y laquer des soneres Barzonek Angela Duval 40 €. Gazobet Cornélier gant Nolwenn Leroy. Pegan Brau, neket malo. Malo lardinta, nizo elog melar et bro landivicho, mais nous ket tant bébé d'outon de arbres, t'es. Non, mais au gornet de Brest. Ya. Mais au chemin vraiment et Lambaul. Et Lambaul Gumilio. C'est tu, ya. Peracta. Meg avait brau à l'air. Mais au chaume, il et ti va zousig et Lambaul. Ah, garante, n'est-ce que c'est la randonnée bête également. Ah, puis juste, beva à moi, herbro. Ya. Plus juste herbro. Nous ce qui calze à son eris, mais sera royo. Da ouais fiva la vechou, ya. Mais de gant l'eriou vel da square ar melardit et juste chou et herbro, ya. Ne plus juste à l'air, bravo. A trop peu d'avant calzig ar fesnunos, gant levet tatan et vel juste, mais donc c'est un yézier d'azan sal. Avec chou, ya. Ya, nous keden danser, son air kentor. Son air kentor, mais mon arrand d'ar festunos avec chou vite chila. Penos peut se desquer de son ifleutreuse, pur oudier, son air binoubraz. Il y a Krogen Meus gant ar binoubraz, et Bagat Bro en Aberiou et Plabenec. Ya. À deux et da grogi ar fleut gant ar conservatoire et Brest, ya. Au tremen un diplôme en DEM. A da oadin kaoder benveg, neil benveg vid tremen en diplôme, ne hem oa choisir ar fleut. Ak peus ken dalc'het. A meus ken dalc'het, ya. Ar zon erez a zon istor formil, hein, niket? Ya, va famille la bez zo seni et son erez un gounel ivez. Ya, Ronan dada da zo da square e bagat cap caval. Ya, da square. N'sonj d'avant mi ar zon erez? Ya, pa ozen neus bremañ ar zon erez, bet ya, son edideus taboulinou et bagad ivez. E bagad Montroulez. Bagad Montroulez a bagad Plabenec, ya. Ah, bagad Plabenec. A te, nous kemu e bagad Plabenec, vraiment, ou de... D'amzon, j'ai kevren sans marque. Ya, seigneur en ar ronkorioù ganto, ya. Si tu bezo kevezerez et tre an tad, hag ar mab. Ya. A plus autre air. Ah, la rinket d'Andrae ou en télé. En tad, e juste. Ya, gure. Pur kevren bres en mars, obede kentariumat, de la rede orbet var ar memeus leuren. Ya. Vid ar gens revedegou, on rez o fentus a war. Ya, fentus eo, ya. Et hag ar mareze oa va breur o seigne ganin bagad ivez e kevren san mark hag va c'hoar et bagad panvrid, ya. C'est une histoire formule, peine d'aben. Ya, kevezerez. Merci dit, malo, obligadur ebe de don bet également er melardit, adrugar edit, hag emo c'hant diskoz ur bladen dior, bagiskis, hag ur bladen an vet eus an eil, eben l'er mazon, just a war Grégoire Pluet, hag barzarstrod, levet tatand, a c'est une euse goulvena koste plouvorn, damzonj. Salut, dit Nadine, pénance mancon. Mon aramat. Mon aramat, trigari da zigemera c'hanon mahe irio en da di var mechou plouvorn zenie. Ya. Stale dout brau kenan, amant. Trugarez dit, ya, kontant non da zigemera c'hanor, ye. Hag ez eus ul len just etal danti. Ya, len a geveler tour chapelle lambader, ye. Setu, staliet brauik neuze. Kontant non, ya. La bourrade a rez Nadine var sociologiez ar yechet petradal vandrai. Ar sociologiez eo ur skian divar ben an den. Ur skian den elevez greatan. Hag klaskara ober a liam etre an dud hag ie ar linvejou ar yechet. Var peseurt dantvechou disinvel e labourez neuze. O labour a ran ver ur bern trao, labour a ran divar ben ar ranap thérapeutique, divar ben ar rinbeo, divar ben ar ponius peret, divar ben an dud koz. A bepseurt. A bepseurt. A labouret teus kalz divar ben klinvet ar mucoviscidose, perak teus berc'hoant mont davet ar klinvet se. Eh ben, va famille au tapet gant ar mucoviscidose, a memeus me a zoug ur remadur deus ar mucoviscidose, a trodro den ez eus kalz a dud tapet gant ar muco, a klaskaren gouzout deus peler et teu. A perag ez eus kemennement a dud trodro den gant ar linvet se. Neus ete oa o klas gresponchou a ben ar fin. Andrahe eo, ya. Daoust hag teus kavet neo. Eh ben, gret meus ar studi, un dezen evit gouzout iror,
a kavet meus ez eus liam etre an dud hag a zoug ar memes remadur hag ez eus ie liam etre an dud deus daoutu dans daoudu deus ar mor breiz. Ah, ya, sais-tu, nous avez fait dégasser d'arclinvet en man dre armour. Ya guireo etre ar pevare hag a seizvet kanvet. Ah, ya, mad. Hag andrazet eus dijoloet dre furchadegou a bepseurt, c'est Ya gret meus lignez d'arclinvidi evit gouzout deus peler et a arclinvet. Nous avons irio et tout gesté arclinvet ze, mais nous ket clan. Nun ket clan, evit be a clan et les dit gaout diou gemadur, une an deus ar vab hag une an deus antad. Deus antad hag ar vam. Ya, deus antad hag ar vam. Ya. Hag ate neus deus une an nemeken. Meus une an nemeken a va goaz n'en deus ket, neue madeo evidon bugale, met mate et doug a reon va remadur. A gele da rez gouzout andraze? Ya, bremañ ez eus poseup met daoueo da bea tud gour. Ah, ya. Ya. Evit gouzout andraze. Evit gouzout andraze, ne gouz ket ker, bremañ eo kan euro evit an test evit gouzout. Hag a bouez e gouzout andraze, evit gouzout var peseurent mon ervue ben a fin. Zenier. Evit a reo deus rand gouzout diroc'h et eus skrivet neuze la mucoviscidose en héritage. Aro kendechel gant ar goz neuze evo chilaouet testeni Louis Abgral, konte des noix da ron en irien penons e oa deud a ben den em zizober deus ar bouesson. Bon, ben, ma va banir, yehemad hein? Gadour et lavar Louis Abgral yehemad an dut. Daouzek vlas a pevar hugen eo, a neviche ke var an douar ken pelzo, ma neviche ke chomedaza deva gwin de zeiz vlas a daougen. Et Léon a heve Maria Gwyn, Maria Trau, a legumes magazenou, heve litra Gwyn e blos pep karat, hag modal un triu heve die, i gise war mot, quoi. Met tam a tam, a levet, a entreba in da gorf, hag e bejoujan. Paysan noa Louis, consalière et commune plouvar noa ie, a merer en ur gompagnoun des assurances. Me a hier da ba réunion nou. Nou va bod da degou, quoi, je l'ai jounet. Hag a lavare dan deut, dis ma mzai di mai, toli deves pa pese fe re, roi dan alfos da rek, da notto. Pa ver, chobar mais per pesa hier, an tractorien so dangerus. Pa ver geleier bern de hanoos. Araba de mundarulla da net tu pedigile. Me roi kent e lumat, me da houde de da gea rouge o fri. E meskea reveze a liez neuhe, a gwell a oa dehan, paze a falga de greer mor. A celui ma se fal va da mort, celui e geven. Neveze ket a oal ar jammes, en nizou moa. E millo hand nanteg a triugen, ez a Louis da glinik pen an dalar da vipavas, da hele pauez gad ar bouessoun. Mais moi, mes aveno. Mes. Al rek hag a bugale, a jo doet ar sur liet a houte. Hag e son. Deuet in bestapen deuet a. Deuet in. Hag an darin deus kourache da hanner? Ja, gortos. Unan de har botret. Por la kenavo din. Hala var din. Hag son dalara begalek. C'est formidable, papa, ce que tu fais là. Spout tu sais où ça me fait mon roman. Daoulaz a raouk en doa klasket mon ermeaz eus a bouessoun. A ne oa kenen en gavet. A ben ma comprene die. Pa ve a somme de za da eva, ma somme de za kuset. I gis ar veskenta, ne du keer mes. Ne du keer mes. Ka, pa ve de benaar heva, tu dan du da bella gadoos da oor. Ka de veskenta por somme za. Lo do en een pitta son gave ganes, men gave da si ve a reunion ga ja kui met lapin. O gas me memme be pon uhelu. Ag meus ja, ja, tras gen die gares ko. Da dehet ko. Hervech B da pare e o B Louis er groazaour, alcool assistance plouvorn, da zikourtudal da jomaza da eva.
BDO e kozea le mer a skol hag e bodadegou a bepseurt a roet en deus espérance da ver a ini. La varet peus din Nadine eo da mezeg lui abgral, klevet toignon komz divarben ar boisson dija? Ya, klevet meus an ean, ya. Ya, hag ezedean komz divarben an draze? Ah, évitant, ya. Ya. Fromeseo pa lavaran. Kenan. Ken labourad a rez neuze gant medicine dive divarben ar fet beza e dalr, peseur doare ken labour a zo gagnor? Labour a ran en labour va gant medicinet hag klaska reom kompren pera gant dud a zo tek gant trao, tek gant ar boassoun, pe tek gant an drogaj, pe tek gant ar c'hoari ou en linen var internet. Labour a ran divarben an dra e klaska reom kompren perag an dud a zo evelse a peta ober evit disacha pe dizouna aneo. Ya, os apre labour neuze. Ouspen da entlaskoun Nadine ez oudie prezidentez ur gevredigez anvet en famille internationale. Petra e pal ar gevredigez se? Pal ar gevredigez eo lak ar bugale oajet etre eiz a pe varzeg vloaz mont d'ur broioal. Penons poa gred an aoudegez gant ar gevredigez se? Pa oan no laboraterosko e oa ur medicina oa lavaret den andrae oa ar muiatra am eus great evit va bugale. A chomet eo stank eva fen ar frazenman a pa oan dimezet lavaret meus da va goaz, a var l'air da va merennan, maz eo peta a zougez deus ar menose hag a du oan evit ober andrae, ne lakeat an eus an no va merennan a e oa bet e Brospagne e Valencia e pat c'hwermis. Ur sapre aventur eo? Eo. Un aventur evit tout ar famil. Ya, setu, pe gant degemeret e vezon e barz familioù? Ya, goude. A goude, Suzanne ar c'hwermis e Brospagne, a goude Maria ar c'hwermis an man e Plouvorn. Ah ya, me penons etre men an trao mon a reon d'ar skol eno? Ya, reoleno zo mon a reon d'ar skol, soubet e ged ar real, a desk a reon buan, liamou zo etre bugale, ur speret lem a zo gato neue deski a reon buan. A petra a zegaz deo, pateon endro, chanchet dint? Da ver a teus kavet chanchet pa oa deud endro? Un tamek ya e oa soujet deus trao hag ezo hag a zeus eno an e oa ket an man. Ez eus trao disanvel. Ar bouet, pe ar skolioù, pe an eur da vont da gousket, ne ket ar memestra. Met ez eus trao anvel ie. Andrae o pouezus evit me da reid an out deo. Evel beza sevent, beza gentil, kempen archam, trao evel se a zo memestra e broioal ie. Ah ba evel just, ya. Force peseur bugel a c'hell lakade an o? Force peseur bugel, ya. Matri. E ba trug a evraz, ema an ol ditourou moarvat var a lec'hien internet, en famille internationale, ken ur vechal, Nadine? Trug a rez dit gant pleja dur. Et mon bremañ o vont da ad kavoù d'an euliad divarben maner kerian neuze, kinig a randor selet diouztu ouzan neil ran. Maner kerian, kran a kinklet kaer e doare an asginivelez. A ziskwelez plan e fin a c'hwezek vet kanvet pegen brudet hag ambitionet bras a Wallois Barbier. Interes en ene dre bresti var gampi da bar a Montourian evit ober ken verz al lien ave esporziet eus porzioù Montroulez a Landerne. A seul bin vid ikor a ze ar e Barbier. Ar mareze o leon ou ur bro pinvidik. Guyad, fabrik lien gant al lin, hag a oa pouezus tre amañ e bro leon.
tout en drausé à service de leur famille vite tom pigneres sokial nuelat rencadures sokial. Mes chances profitons d'un temps qui est à renverse varvour. Tu dans le noblance à la caron et renverse varvour. Famille Barbier à Bers dispar. Et pas de Drestol d'au génération. Jean on tad en de sprenet on notre uniez. Goudessé Louis en de saver rastelma. Drema oa c'hwezek vet kanvet hag a ersetek vet kanvet. Kalz a dud hag a rue d'eden a gounit deus alin vehe greet traoù hag a zeus bet memes savet ties kresket maneurioù hag a deus digaset pintvidigez ervro. Me anahe a jommet Drestol et tre daouarn tud oa. Ne zaket betek a re a veve ber. An achan a oa etoueskan dud, met a re o deus tenet Drestol gounit divar a lien, a divar a lin, a zo tud hag a houye ober. Hag a ouspenn a oa tud pintvidik. A born a chuet sevel a hastel a gret bers da vat gant ar familh Barbier, setu ma krog brezelioù a religion d'ober heureus. E kreiz mougerioù difen a ramparziou krevel memma, ez eo ar maner ur alete France ar c'hwezek vet kanvet. Anvet e kerion evel ur reon l'er dibochub da drechi, ar hel erei bod ennan da zoudardet evit ur has da stourm en dro. Pa darz brezel ar hevre katolik e Breiz e pemzek kan eiz a pevarugen, e ya Lois Barbier da gostezi da genta gad ar hevre hag an dug Mercœur, a da houde gad ar roue eri pevar evel ol no blanc sou broleon. Ar Barbier ou à catholique, vel Justin. Et Broléon, calz en noblance ou à catholique. Mais amant et Broléon, en armée poésuseur ou à armée Rieux-Sourdéac. Rieux-Sourdéac ou à Guarnour-Brest, Sudaroué Henri Pévar, ag Nebourg, mon duc de Mercœur, ag pen ar catholique et Pélan, alliance et gant ar spagnolet. Neus évite en noblance, memes bez en catholique, ou a ketez da Assuri be a catholique pell. L'er strategel e kerion, dalreden ur gwarnizon pet gant ar perren ean. E chui ar brezel e broleoun e pemzek kant pevarzek a pevarugen. Ne profito ket pell Lois Barbier deus ar peur deud en drou avad, pegur e varvo diwar ur c'hlinvet un nebeud michou goude. Ur varkizelez et kerion da veia e c'hwezek kant triver. Ervez a roue e Lois trizek zo ken e oa ken brau a ken meurdezus tu mantisse a kastel kerion ma vefen dereat da rei dom digemer a bot
mar vefem galvet di da aferi, o ve am a zeus eno un deus kaira tir a roantelesman, de lezek da ve a roet deon a renk a varkizeles. Kri e flaneden da famil se kuskode. Goude meur a gont daornidiges hag a zis parti e iai armadou da stumet da gol. Dindan un neubet blavechou, neus kemi den o chom e hastel, na den o kempen a liorzo. Ne kemet e fin ar seitek vet kanvet e savo an domani de renk en dro, gant an tieges quad an skour. Ne ket ur gwir gemeden peguer ar benerez diveza ar famille Barbier, ar ro on o trouniez, e fried domab hag a zo ar famille Quatanskour. Neuze ar famille Quatanskour hag gemer plas d'ar famille Barbier, met e gwirionez ar memez famille eo dre ar meret. Suzanne Augustine Quadanskour a voe marquizes divei a Kerian. Pa darzaz an dispar e ieias da Gastel Paul da jom gadi c'hoar en un hostel preves. Eno e voen harzet o diou a diben de Brest e seitek kan pevarzek a pevarugen. Piliet a preizet e voe a hastel da vare an dispar, devet an orioù hag ar prenisti, drastet a l'air pendaben ga soudardet loget ennan, diframet gato kemen lambrusk, kemen parket o klask war l'air un tinzeur a vije bedae, sanset. An ar ebeuri gwerzet deus a c'hesk e seitek an pemzek a pevarugen. Kenderel a rapehen et neve a hastel anter dizmantret da zispen a neon, bete gwerz a mein benerez, mein glas, on dan vraz deus ar gwez tro droz o trochet, a gwerzet. Ten val a deioù evit man ur Kerian. Setuni e kichen len plouvorn evit kloza an abaden hag e kendalc'hi mar zizunazeu d'ober gwelloc'h anaoudegez gant maner Kerian. Pazon Jean, marteze et vank atachef dior a neuezit kepetra kegina da griste e pchikorian erle Tanguy a Leila. Medevel just e c'hellit adkavoù d'an abadenou var a roedat, mais narit ket bilou kinnig ed evo d'or rekipe ou neve aven nebet. Setu poene echui an abaden gant son erez evel just. Maia gant leve tatan. O tezo plarfin. Hag ezont. Setu adkavom neuze malo ar gal hag estrolad leve tatan, prestor da zansal. Hag ezont. Pressom. Ken ar zunotan mignonnet. Poko trouz.
Thank you.